Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel xisaleyana ndhaku so video leta vheta va hi katsa swilo leswi va siyeterini ya so ta khe hi lwala hi siva ra press Rhangani hi lwala hi Mr Post hi lwala hi Gagash of course loko kha tseketsela Benny Mayengani the president so of course ta khe hi sungula hi siva ra press Rhangani of course loko kha yi kombisa vumunhu ya so mi nga ma swi hleketa of course previously Benny the president a bife press Rhangani kha kombisa ku hava vumunhu after loko a nga vulanga RIP after loko love boto wa Benny Mayengani the president mi nga ma hleketa sweswo so after a long time kuma ku ya press Rhangani yi dumini ku ya hava vumunhu because ni ka maraja yi vulanga nchumu about the funeral fika hi vona ka siku ra 29 ta March ngheni ka account ya as you can see mi fika yi tsala this post here mi fika yi tsala ku happy birthday to Dr Gobela as you can see ni le ka account ya yona la ni le ka page yi tlhela the same a ngheni ka page ra yona mi swi vona na kona nakona hi tlhela hi fika hi vona yi fika yi tsala ku happy birthday to Gobela as you can see so yi kombisa vumunhu ngopfu na me swi ni hlamarisile I did not see this coming maybe kumbe se a yi na pressure phela leswi wa vangeliwa pressure is i pfumela I think maybe se a yi vangeliwa pressure because mi kuma ku vanhu va tshama kha va yi mention wa ku yi hava vumunhu a yi kombisa vumunhu so yi kombisa vumunhu because hinkwenu hi aware ku ka ti-projects leti nga hundza a va nga ha ri ku tirheni swin'we na Dr Joshirman because of course a ni va holovise timhaka ta mambolelo n'wina mi ka channel ma swi tiva swilo leswiwa ni update ngopfu swona so swi kahle ngopfu mina ni nga vula ku at least yi kombisa vumunhu ta ku yini yeah and then of course ta khe hi nghena ka mhaka ya Mr Post yeah so hi ti 4 ta March mi nga ma hleketa hi fika hi vona Dr Joshirman yi fika yi mi ndla happy birthday to Mr Post na me a ni ta vutisa ngopfu a ku tleka yena ni ndle na video swona lo swi ndlela ku maybe yo xavelela because it came out of nowhere after yi rhongo swinene ka 1 million hi fika hi vona yi ndla this thing and ku tlhela ku na ti-live leti Mr Post a kha ti endla mi nga ma hleketa yi tlhela yi n'wi fonela ka live se swi komba ku se yona kha yi veka pressure ka Mr Post ku aza a accepta ku at least fika kombisa vumunhu na yena and swi ze swi ndleka because na yena the same day of course 29 March hi fika hi vona a navelela Dr Joshirman birthday it was a very very strange day unfortunately a na ha kota ku update leswi a ni ma swo ku trenda swo tala ngopfu swa ntikelo kula leswi yeah se hi fika hi vona fika tsala ku happy birthday to Mkhulu Joe na album ya mabyongo hi yaleyo na tshemba ku ma yi rhandza mi va na siku ra kahle hi leswo leswi nga fika tsala swo Mr Post so hey a ku kombetela vumunhu ngopfu na Mr Post a za navela Dr Joshirman birthday ya ingaku swi kahle swi komba ku Dr Joshirman yi swi kote ku va yi n'wi fakela pressure sa swi twisa ku i fika yi komba vumunhu na yona so a ku ri mhaka kahle ngopfu yeah and then of course ta khe hi hetela hi Gagash versus Benny Mayengani yeah so as you can see I fika hi vona Gagash a fika posta this post I wish this video ani endle as a separate one unfortunately mo swo ku se ni vona na ku se ti video ti va kha ku tetela even more mi kuma ku a ni nge hi koti ku swi endla leswi ma vona ni se a fika hi vona fika tsala ku 2014 na hambala tikepisi ingaku hi mina ntlambi as you can see of course la kha rhungetela Benny Mayengani and to be honest yeah yona the worship Benny Mayengani yi mbarisaka swona ni ma swona cap yi langute ndhaku se a kha rhunga yona la of course ku tlhela ku va na yin'wana post la henhla la hi kota ku heta so loko hi hi fika ka this post hi fika hi vona fika lava vekela masikopasi a fika tsala ku munhu loko a twa ku xurha a ku i vana va mani lava futhi yane of course before Benny the president ku va yi twa ku xurha loko zi hi nghena studio yi kha yi ku vana va mani Gagash ti masikopasi or skopas which means vana va kona a vana va munhu wun'we a va fani hinkwavo va na same blood hi leswi a kha yi vula swona of course I think our update is done for now a ni se heta ma yeah so hi ta hi khetela hi mhaka ya Dr Joshirman yeah so Dr Joshirman as you can see vile ku kombiseni ku la yi ta yi ri station commander swi le Guyana of blood so hi nga vula ku congratulations to him ku va yi kume this role a mhaka kahle ngopfu yeleyo sasekweni swinene unfortunately like month even nchumu hi Guyana of blood ni yi gine ka season 1 season 2 a na ha zangi na ha vona after sweswo swi nga nghenela swa ti-language ni vheta ni ku a na ha voni mina even season 3 a ni zangi ni vona because of the languages and stuff mara swi kahle ku yi kume role mara mani a ni nge hembi to be honest mina ta ni nga ri ku voneni no vona to be honest unless if un'wana u fika a teka swiclipa na chela ka Facebook ku ni nga swi hlangananga na swilo yi kha yi acta other than that hina rizana interest ya va Guyana of blood loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe Arriving, buffet, so,
bafowethu ke gaming. Ke sa step. Ke bo?